karidoan Allah. Mamah ridho, mamah ikhlas kadita. Belah gerak-gerak ku anjeun pegaya saudara rumah tangga. Sing bahagia dugi ka engke ku mamah didoakeun. Jantan ibu, tuliran dengan dikakin kisah. Hanya anu jantan hidup keputusan. Anak jimat awaki, bersoca berang pedih. Adetnya mamah jeung bapak untuk tunang. Rujukan Mama itu membagi kelas keramian masih ngebaca mugi asik di mana Bapak sangat diwara Bapak. Waton bapak bisa sopan kahir simpan jaduli sing jantan istri soleha sing jantan rumah tangga anak bapak gerak-gerak kebahagiaan itu berdoa bapak sejak kalimat dua sok dikabrut